Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ajikai, tukuy ñukanchikmi, mayhan ratuka ñukanchik kawsaypi, shuk makanakuyta rikuskanchik. Kikin kawsayllapitaj, mana shuktaq lugarpika. Hintikunaka, makanakuykunaka, aysashpa inkitaj shinatami rikunchik. Karrukuna pura takarikta, mana rikunata saki tukushka shinami, chasnakaqpipish, chay rakiripi kanaka, mana kushikunapaqchu. Manataq shuk makanakuypi kashkanki, wakinpi kikinpaq yaya mamakunawan, pushaqkunawan kutinllataq rimashkankichu, wakinpi shunqullapi mayjanta phiñanata wakichishkankichu, ima horas ni piman mana nishka kashpapish, tukuyta munashka, huyashka shinami kayaytukunki, shinapish makanakuypimi kanki, kutinkaymi shuk llaki. Imamantapish hawalla phiñarikka, makanakuytaraqmi kallarichin, ashtawanpish mana utka phiñarik runaka, phiñanakuytapish allichinmi. Proverbios 15:18. Kriqkuna shinaka, cuerpowan shuk makanakuypi mana kashpaka, maypish kachun hamishpa rimashkawan tukuchikpika, shuklaya allichinata rikuchik warmikuna qharikunami kanakanchik. Cuerpowan manchachik mana kashpaka sumaqta rimaq, hamishpa shimikunata shitaqkunaka mana kanachu kanchik. Imashinataq kaytaka ruraytukunchik. Kay capítulo kallari versopi nin, sumaqta kutichishka shimika, phiñarishkatapish anchuchinmi, ashtawanpish, maypish kachun rimashka shimika, ashtawan phiñachinllami. Khuyaywan rimay, achkakunami kashkatataq rimankuna, shinapish, maypish kachun rimashkamantami, shuktaqkunataka phiñachin. Jesuswan kashkamantaka, kasiqlla sumaqta kawsanapaq fuerzallataka mana charinchikchu. Shuktaqkunapish, kasiqlla sumaqta kawsachun, tukuyta allichikkunami kanchik. Kasiqllata kawsachun allichi tukuqkuna kay tukunchikmi, musuqyaypi kutichishpa. Alli tukuchikkunaka, musuqyaytami apamun. Tandanakushka kriqkunaka, chawpi rinakuyallataka mana harkanachu, shuklla kanatami apamunkuna. Dios tamañay ayudachun, tandalla kaytaka paqtachun, shinallataq kanpaq alli riqsishkakunawan, wasipi, iglesiapi, ayllu llaqtapi, trabajopi, kanpaq yachana wasipipish, chawpi rinakuy ama tiyachun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.